Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin shisngi bala yoi baki arngut ki MLA nagaseng HSPDP kilalait ban IT ke jingtho syo Konrad Kongkel Sangma Presiden Barangba ke NPP ban ajing kersyanya ke seng NPP bat ke BJP ban tau ya ke sorkar kinongkit kam bahakmat jong ke seng HSPDP Mauthat Raishan constituency kilaong baka jinglait ban kersyan jong uba Syakliar Warjri MLA yang ke seng NPP bat ke BJP ban tau ya ke sorkar kadehi ke jingat tip lang bat ya rai lang jong kinongkit kam ke HSPDP hapo Mauthat Raishan ya kanila penpau da uba Iwels Emli Vice President HSPDP Mauthat Raishan bat uba Kotbor Warjri Assistant Secretary HSPDP Mauthat Raishan bat kiwei habaya keren bat kinong thok khubor hagas ni satjan jong katayo Kemudian bukan kecil, ambil ini sebenarnya serta beliau juga mengulang dari kita baru mengulang dan selesai dari keputusan di Pajak Cuma Harasan tolong bagi mendekan setelah tentang perluasan parti SPDP nomor kecil juga kami berumih dari parti berjalan sebagai parti SPDP sendiri melihatkan snaik serkar nak bentar baruan rakyat kecil tahu apa institusi beliau juga kini dalam relatif relatif bilang nomor bah yang hi kerong ke parti udon sekar dari yang baik hanati nomor ke parti SPDP nak liang ke jami ngidap tak ke sukumen bat ni don ru ke jingkermen ba undi ba mele jiri mele isok bat kini kesok bat kini ke NPP kenang ba ban peniat baik ya sensa kadar agani ka jela ke jami bat ni kermen ru balik ba ke jini kerilang minwan rai ya ke jimi toy agani ka jela ke jami bat kantam ha ke kompetisi ke jami oi ini kitbak ru yang MLA beram jami ba kum ke parti hi ngelarai ba ngila ajimud ba kanu keseng jadi kanu ke parti ke badan ha ke jini terilang nak tak sukar ni kloi ni ajmud udai ban lek ban ya simenta nang ba unla ban pen kelai ya ki develop ni wan ra ki develop apa ki jong ki kompetisi ki jong ni ti kantam ba ko ata da sang kompetisi ki jong ni bila dan ta ki ya mirjmud ya tai ni ban ajmud udai ban lek ban kanu sukar dan ni kanu seng ban ya lam ya sukar ko state ki jong ni Sandeng ila ya rai lang kumka stipulti berkoj ban lek tau surkar kan hadin bala job surkang ni ya kanu ka kurmen ka ba macak mat surkar ba ini ai ki support di baca clear la lek itu omdai kumba benaki beriu ba kadon kata kajing sulit rekang ni keper ni kadai ka ba ngila ai jemu ni ngadai by presiden ka kursi mat mira seton gajing susu jenggut karena gajing susu jenggut jong kiwe pai ba haut ki don kitu karena kiba kita diberi kiba ikut bor se kidon kiba susi ndai hadin belapan sai pat ki susu tidak menjuk kemen nomor susu ba tiong ba list kesan kata national party ndai ngiyo isa kato goe ka saju kadon ki national party kum ka TMC ka kongres ndai kanika tim kanika NPP pat habaka UP balik ka kersan haki por beladep ka kersan dia kane ka NPP ka kane ka UDP timentaru kolong kaju kane ka SPDP ka kwa bandon ka bor lada don ka bor lada ki yom star kini ki kandidat di armil presiden batu clear kan mara ya karoi ka par ki dong ki khan baro ngila ban kala kata ka don ka jingkala dadangim yo akatukar de kumdungan pentalai ka potensi nimdan ka development nimdan ki APA de en markata na ong ik pajba ha ni ken makarsan ba baru pajba kim dei bas nutu bakla mar ki gweru ki kene ban rung ha kata sukar namar ba kata ka roi ka par namar ngayo i hak ne apoka mikhalia kamut kini ki sing rulum kim dadon kata ka strength ni kata ka